بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi sebegitu alhamdulillah. Ya pinagajatan begitu, yatin mula-mula abang kinabaranku. Ngaji ni kita bikawa Jumat anu samian. Ni atu dan buah maudu risab. Patut persep TV, patut mian pusaka TV. Ini ni ada buah kehalan. Ini kita manusia. Tusi dagero edote bisrat pasal kimete ile. Ano bisrat pasal kimete dembi. Sumegua si waktu kita bi yene bangkuinge pagkaatan bitu kita bi dia tak dunia. Itu suatu kelumte. Bangkuinge pagkaatan bi si waktu itu dia tak dunia lumengan-lengan ngape-ngape atau mangan-mangan atau tuli-tuli atau kinaruk-niko samia. Kuinge pagkaatan bi az-zuhdu fid dunya wa akbaru ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kuinge pagkaatan bi kuinge pegdunyaten bi do bang kuinge urisab paharap tabi atau pagibadatan bi Tuhan tabi rabbul alamin. Ini mesab ko si mula-mula sa inhabaran kun do sikit ni kaya samia. Na pwede nga dapat ya pagiti betul bang manginimete na sa atin kita tuan-tuan dia kita tu dia tak bolak dunia. Ya kita mencari bine atuan tu ai na kita asal tak dunia kita samia. Dia pita magpain jadi bang na dapat bagi bang milisar na pita kita utalewin. Na suwa na kita mian hape kaya kita magdunya kaya usaha atau kaya magina kita samia atau kaya kita murah mati semua samia. Na pila enggak nangai dia menjadi sian sudah buat ministraten dia kita tu dia tak dunia bangku inge pagaaten bangku inge hinangten atau bang ine mula-mula mararahi Yesu ay hinang te tura ta dunia tegelan te tura ta dunyahin tegelan te tura ta elumin ubus si seget ne amban etinen si pagdunya lay bang ini sa hinangten yene suku harap te atau suku biro te mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Naga bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Duk halante duk kahiti bang ine kahalante itu si dunyahin duk bang inge men bang ine pag-aatin itu ta dunyahin duk bang ine kahalan dunyan atau bang ine dunyahin tu si bang ine iti dunyan bitu hat ni ko ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala لأن سبسران القرآن بين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ayat nakasi etinen pasal kahalaninin si waktu dunia kita bi atau si dunia lu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita bi mian saya mararahin bisa nembuat ngaka ayat segitu biru hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara mian si hadis ne nembuat apa ini faqal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqal izhad fid dunya يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Tinen seban kita inagahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala yene kahalan manusia atau dan kahalan tenduk atau pagkaaten tu dia tak dunia ene yan bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan dok lari bisara Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala niyan in manusiain asal tabiat nin atau niyan inabinin pagkaanin kekahan amban manusia pagkaanin atau kinabayaanin tuud dia tak bulak dunya ine yene haja hawa nepsunen tinhutunen kekahan amban manusia kekahan amban manusia atau penia niya si manusia karot kemon yayin pagkaanin Turya tak bulak dunya ini si etinen tegelan de elum ine basag pek nepsunen tinuhutnen syahwatnen umus ine pengosalan na nepsunelay ene marusa metu sedungain atau ene keeluman ng sayin ene manusiain ine pengosal ine pek nepsuhan nilay ine pek nepsuhan nen ine penne mula-mula amban nepsune minan nisa kena amban na ikinendehan kan basag sahawat nen basag etinen binobo oye sahawat ne atau tinundan tuntan ni nepsune lay tujutungan pisi na ikinendehan yene hawa nepsune ibinte berisasi na ikinenlahan kita upama so ikemon manusia sali duyen sumegwa peke kita mula-mula binisara si kilalahan asal bisan pe ine luu bang niya hatu luu mag-abe arta duk dende hap dende indama hatu indama kita bang pinipinin asal doten dende bisan pe saing kelo et arta bang niya luu endo sisika at pagurong tao duwayan pinag-abe luu arta duk dende asal muna bang kilalahanin Ini hatu bang bitus dalam ini lo hatu bang si Omar hatu kaya ba ang silente. So bang ako rupa ma sikir si Sirul to si Rasul sabi asal maghapin dalu sa amin duin din. Dikit bisa ratuhani bisa Allah subhanahu wa ta'ala sabi. Ora mura asal penutan ene mo na pisi kirendehan din sa ene nafsuna din. Umus warbanin nuk yene me karakan yeyen me manusiain tabiatnen bangkuing ke mangkin niya andane ubus nuk niya ni anda bangkuing ke mangkin katambahan ubus niya ni bangkuing ke samian ubus megbesu sepe bangkuing ke di sa mangkin kanaknen ano sa kanila Allah Ta'ala kaya kita ini nasan ipul Allah subhanahu wa ta'ala ngito hano ini kahalang atau ini kinahantin wal panatiril mukantarati nuk pangarta puas ang pandente puas ang pag-anakan nagay pimararahi na masulit ang kartane so panartane minadhahabi wal fidda ang panyene bulawan nuk yene pilat ito sinde nuk bulawan gil mararahi bang niya manusiain bang niya ane bulawan na higit na mararahi manggana sinne atawanan niya ane sinne higit na mararahi manggana bulawan din naman atawanan bang niya ane rambuwa sinsim karandehalin higit na mararahi bang nambuwa so pinabihan aretes pinamikaleman anak siya sa niya bang niya na aretes higit na mararahi manggana pinat tatakel lo sa niya ini mag-itinin nafsu sabi ano po atawanan ikita megalahanan niya na sinte dahatos alhamdulillah dahatos tagahatos sa amin nahay pinaay mangkin kabean kun yan kabean kun bang kasin ko sa amin nos 12 oras at tabighinangin natinin 2 oras 2 oras nabang tehut sampai 5 oras sampai kelawan elosa kan mag-ano sa pwede na sa pepetibar na supaya hadya karkain ipag nepsuanin nafsu kita supaya hadya kita pero naway arta sa amin ini bisara Allah subhanahu wa ta'ala min al-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwama niya ni art niya ni anda
Niya anakan kompleto de. Niya na riski harta bulawan pilak sa amin niya ni. Suigi pa mararahi ko na magkagi-ek ka na. Mangyay pa mikibeli. Ek sa atin mo sa Pilipinas. Sasakatan. Ito tu wal khayl bisa tu pura. Dahil lulay zaman di Muhammad SAW kaya gabi may ko ito yan. Pag sasakatan pita sakatan na. Naku ito nga na tabisara ko bang na pura ano hinang na kay ikaw. Sumpay ko ito pelubang akin-akin Akin-akin hatun Bang XRM bu niyan hatu sumpay nasehan na ikaw. Ito na malabitan sinulay. So ini Demi pwede sabihin, si Maring tingin mo magkabili auto ka na yun, bisa ko sa amin. Yan kinahante mo sa amin. Kami ko story. Ako may sa manungis ko kung sa ritang tag na. Iya sa amin, tikite ko, bodo sa ikon ng jeep ito. Bisan, asal kita binigay mo mismo, kita binigay sa amin. Megling ang amban Batu, tuju Central, atau amban tinambakan tuju barangay sa amin. Kaya kung ito akin, imbes na sipon, iskulan, enuin, kaya ano bang garo, motor duk sampai ko baru tagale ko, lesi klaret ko ito, ihindukugan ni Rumen na motor sa may taxi. Inday ko ito, manginig sinakama sa mga muray. Gabag kayo mon, suway na na ini tandaan ko ito, artayit, kanya, ini magnapso bes na niya ang motor, tagali, kalesa, na, ko ito, kalesa, sigad-sigad, sampai motor sampai ano sa akin. Dia besar dia Allah Subhanahu wa taala. Wal khayl al musawama sakatan. Ni anasin manusiahin. Ani anek andahan, ni anek anakan, ni anasin bulawan pilak ini sa akin. Gege mararahin. Nel bisa atau pikiran bisa bang kuengek kami sa sakatan din. Wal khayl al musawama. Begini, pengurung Allah Subhanahu wa taala samian, atau bisara Allah Subhanahu wa taala samian, wabus tirang ni, begini ya sin ni, dia harta ni, ini guna sin, beli ni harta ni, beli ni sesakatan ni, supaya ketuhutan ni nafsu ni melungan ni, supaya ketuhutan ni tungan-tungan ni harta ni samian, beli ni sesakatan. Wabus Allah Subhanahu wa taala ini bian dunyahin. Ini dalika mata'ul hayatid dunya. Ini dunyahin. Ini dunyahin. Ini dunyahin. Sirul. Ini rende. Ini keanakan. Ini bulawan. Ini pilak. Ini sin. Ini sesakatan. Biot yana na ko ito sa amin. Ini dunyahin. Nahap, teman nahap. Ini kasi kompleto sirul. Dan nanantano kompleto. Urus sampai nulungan na kay Allah Subhanahu wa taala, may kahanatan, sampai pinatakan na kay Allah Subhanahu wa taala, arta. Ini na sa mel arta. Allah Subhanahu wa taala sikao. Urus, sakatan ini tabian mo niya, sakatan mo. Dhalika matul haqinin bin Allah Subhanahu wa taala, dudahin kay ane. Kati aliki tibidu, delem na ko ito. Hap tamanan hap. Hap tamanan hap, dunyahin, bagi syarat arta nuruk kemon nak pagdulma ya umus bin Allah Subhanahu wa taala wallahu indahu husnul ma'ab semua bangsi Allah Subhanahu wa taala bangsi Allah Subhanahu wa taala itu tabut selalu kiamat dan selalu akhirat ne gania guna-guna ini mesti salamnya gania guna-guna mesti salamnya we ini tandaan ngana guna ni ngana kahapan ne Rasul milyon sin muntur tak bulak punya atau tinggal atau ini nih mengetahuan dan wan misalnya suai gak guna nih bermanfaat antarum demikian bangsi na mian naru makastai nanti kita ko pinahan Facebook amban putuk panen lagi pitumpuan tadi tadi pitumpuk tel lagi amban demikian enuli kayak timang ini panggilan bistikahan basi kita pagkasari may arahan pinto may kasit naman pili naman may pagkasari kasantaan so yung guna dinigtihan luma sasakatan ina kaano sa amihan ina kaano maiklan artanong pagkita pangurong Allah Subhanahu wa taala sikaw pagkasari sumegwa ka na guna we ka na guna yung naman we ka na guna
Lagi sebab ini taampan duduk ngakalan kau. Gak kau kakal, duk gak kakal si kau ini artinya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab. Ilai Allah Subhanahu wa taala yana sabhab ketekan atau sabhab pengertaan ketekan tunak harta ketekan tahu cara Allah Subhanahu wa taala. We tinggi ende tinggi kat mengi matahala amban kita hin dugay kita tahala amban ini harta coba kita boleh tunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bisan pasaing ke kandan we kasino ek dayano tu sa dunya sanga dapat. Kung kung dili tibi seramian ada apa ini amaran do kita ini atau amaran tabi rusamian harta atin bi. Idan danen idunyahin ngakaran kita bi atau mian inakkan haja kita ini kita tap si kita bi kita tak si kita bi sampai binawa kita di sipi kubulan jeep dan di bangnya si kaisa agen bulawan atau bangnya apa sampai ku itu helikopter tabi ubus sampai di dalam kubur gerupen kita diam kasai ini ngakalan kita kalah sedikit. Nanggap Allah Subhanahu wa taala ilahi si hadarat Allah Subhanahu wa taala yene mahab ketekhan atau mahab tubasin bang kita. Muli insyaallah Allah Subhanahu wa taala bang niya lai arta ketekhan sa amin. Eko itu bisa betul. Urus bin Allah Subhanahu wa taala. Qul au nabiyukum o Muhammad akahanun si pagihap dunyahin ni ale dende sana ini karya de dende etin okay si tinang ni pegi sab ni arta de ek kapasin ek balawan ek sakatan ek anak de samian hap ne teman hap ni para saat de samian sumegua o Muhammad kul au nabiyukum akahanun si yen me manusia yene dunya pinikil de pegi ina dunya hap samian sumegua kinakan den dunya piligil dan kunya sa amin tip taman sa amin pikilan no enemen taman mahapsisihin sumewa akhanun si bengunun si tesemanun si bangnia manusia sube mamaknian dalam soka gen usa sa amin sampai dia batang lokal sindi gen urungan ni kakan ne iya dan musukali kemo gen usa bengunun si o Muhammad akhanun si ewenanon si amban pekina sa hap tabanan hap na yene pilihan din kompleto na siya dalam dunya sa amin na niya niya kaandahan niya arta kompleto niya sa katang ine kemo na itinente inang de atau kinabayano ite doore sumigwa behunun siya kahanon siya bi khairin min dhalikum niya agapin na niya guna-guna ite bisaram niya bisan pa sa ingge arta uto si dunya pulawan pilak siya luma etin sisakatan anda kemon kana kan bisan pe sa ingene hap yene te bisaramian kemon akahanun siye niya pepin ne pinakahap amban yene bente bisaramian kemon walhasil gahati niya guna pelakinim niya guna simbolawantu jeep sasakatan tu mian motor kemon na luma ine sa gahati na guna gulane kada gulane Pagkabang niyan ganag bang niyan nagkuna, ganyan tayo isara wa Allah subhanahu wa ta'ala dinaat dito inagahan pusi Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaharon siya, niya pepahap nilay ang ini pilihan di biyan, ang bandila marta nagdulba niyan niya pe. Ini, pepin na billahi ang bandila bisaramian, sumegua, sine kahapanin, sine manusia. Hapa kita kahanan amban ene ko tabi saramian yene si manusia yeme tinalaw tujuh ko bin Allah subhanahu wa ta'ala wala sila gagahimon manusia tetek kahanan sali bang mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sali ahap kita kahanan amban ko ito silungahin sabi sina bin Allah subhanahu wa ta'ala akahanon si o Muhammad yene ketekan me manusia yene me tinale utujue kuhin hape amban me kebisar ini betuhan de betu sedunya ku ituin bakas elebian de beli sedunya mian sine yene dembua anu manusia atau grupuhan manusia tumpukan manusia yene magmatale utuj Allah subhanahu wa ta'ala bangkenianan manusia
magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala si teggalan ne turi ta dunya ta dunya ko tibisarati bitu sumegua keluman nenduk katalaw ne tu Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesaing ge karta itu si dunya magmatalaw yan si Allah subhanahu wa ta'ala ubus kata piurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala arta bilyon arta dua Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan arta kaya mo na kaya asal kompleto sumegua akahanun o Muhammad amin tinilaw miyan duk amarehan miyan bang tabo tiye mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala gahani aguna-guna ini arta ni matusin dunya hape kita kahanan ang banian tabo cilaw kiamat ang banene ko tibisaramiyan sine sinambuha rupain yene tumpukan atau jamaah manusia ini magmataliw si Allah subhanahu wa ta'ala bangga magmataliw ga labunan si bisara ini ada kala mas pesong pekelugian nen tabut silaw kamat amban banglugi itu silaw illadina taqaw inda rabbihim ina kita kahanan ina mahap amban artay ina mahap amban sinin tabut si Allah si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sine si manusia si grupuan manusia si jamaah manusia si tumpukan manusia ini dan buat tumpukan ini dan buat tumpukan magmataliw si Allah subhanahu wa ta'ala ini sahab amban ini inampanan ni metu si dunya arta ni milyon arta ni dan kemon negete itu hawa ikanin hawa cukup kompleto kemon tu sumegua kana guna ni bang iya magmatalo sa Allah subhanahu wa ta'ala mashab penugata iya Tuhan yang tabut sa Allah kama ini Allah subhanahu wa ta'ala tabut tain ni siya lain si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala tabut siya Allah kamat ini tumpukan dan buwa liru ini magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala niya tain ni ang bantuhan da Rabbul Alamin jannat tagatak na ini mahabit hap ang banpilak hap ang bananda hap ang banluma hap ang bansasakatan hap ang banbulawan hap ang bankemon ini tagna penuwata manusia nagmatalaw tujutuanin yene inda rabbihim jannat niya tain ni me kebun ang naman ng buwa kabun kebun jannatin kabun bang sirwasa daya kabun yatin bang so bang prinsipyo kita pinili surga surga sumagwa gay kituhan bang ini hati surgain sumagwa bang pinipili sarasiyak teed kabun si bulak pinitarapi si bulak pinit kabun nagay keenan daran tabi saratabi gay keenan kabun banggay luha si ulog banggay kompleto kemon luha kagayuhanin kay tumbutumbuhanin alam naman kasi ako mana saya luha ka tumbutumbuhanin luha miyan buha kayuhin luha lahingin marangin kemon nalay kemon di alam ene dalam bulak lay umus duk luha duk kagadugan sa amin kapun inin tagna penugata wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia yene magmatalaw tujuye tusi waktu kelune ginantian yene arta ne tamban ne metu sinunya ini na arta de bisara me kamian ubus tagatag na yene pengen ti Allah subhanahu wa ta'ala yihimbang nile selaw selaw kamat dia penne kekebunan ne lai si elaw kamat tumbas amar Allah subhanahu wa ta'ala si tinan lahat dan bisa lahat ne niya lahat na niya bulat ne sa amin lai si ini si elaw kamat bangmul ini manusia yene ne magbatalaw tujuye hinto si sinukto na yalo sa amin to siya punya tajri min tahti al-anhar ene lahat le kebun le pamante gay asal kaya tadi tenuti bang kuenge bustan naghap saan ka napain dalam surgain haze mala aynun rat asa gabag sa buwa-buwa do nangite surgain bang kemon makhluk kemon makhluk manusia pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala siye hangkan na siya tunay balik pitulot adunya tao ni pat na sa amin pag iya mingita so ang puwas ang banya ka na bagas nakita bag iya dalam surga kita tunod bisara had sa kaya mo so ka bagas nakita metusin dunya mingita niya pen nilai penugata si waktu ni manusia miyan pinasik dalam kahapan ni Allah subhanahu wa ta'ala niya kikempuran na niya lahat ni atau niya surga ni ubus surga le ene kebun mian taman tiri kasage tiri tayo bangsa inge na hapa sa bangsa inge get do tiri sakam surga le atau bang kuenge mustan lahat le na kala surga sakit tiri ge tiri sara surga in pinne
yan lahat, yan ang manusia, magmeteleum yan si Allah subhanahu wa ta'ala. So yung tunay to si Allah dun nga sa amin, pinasik na yan dalam kahaman ni, pinipilit si lahat na yan, lahat niya, lain dalam surga, alis si Allah. Kaya umus, tajri min tahtilana, nagsaluy-saluy pinne, atau ang mandewanan pinne, bohe. Ito na ang mandewa lahat niyan, yan ang lahat pilihan manusia ng meteleum yan. Ini kebun ini kompleto lai, terus ni apa yang mandiawa ni bohe. Hadir magsalat, kita mata bohe sama magpasalun. Kita ang mandiatain bohe, ang mandiatain bulak sama atau lahat, terus ang mandiawa ni bohe sama ya. Nagi asal tu sikit tebi, kita eru tebi, liang kita yang ingin sama, lama mepita me asal manggar dikit-dikit, namun naman lahat dikit-dikit ini. Hadir ini hadir singinang sama, pemilu kita masih dari me, tamis muale si. Kita tahu si Nato si Riyad, si ini begini, si si Malikpad tinda begini Riyad. Ini Riyad Gallery, Lalu sekarang lu pikir tak tahu sama terus ni alai pen terus tinggal apa mana masih kita nasay peta dikit-dikit duyan. Nabuhay aja kita sama lain anu sih. Nasay ko pamanen. Namus binisara wallahu subhanahu wa ta'ala betul ini sayin. Lahat ang mandiawa ng buhay magsaluy-saluy. Tajri min tatilan haritin, sumagawa, dumayon pa rin buhay diki-diki asal hadje. Nawala asal hadje lahat to. Nagay asal mapasi sa aktal niya mong saikin na haplat lay sa amin mong garden. Yata kaya ubos ang mandiawa ng sa amin lahat ng lai buhay. So, gati ito, bang sila doon gagani niya, sumay inakaradja, kita mo Allah subhanahu wa ta'ala, bangkin tikita yung hatinin. Bang paawat, bang paasik ng manusiyain, magdepuin sa amin, pinasik na Allah subhanahu wa ta'ala si Pilipina, yan lahat niyan, tawad siya law kiamat, ili si hatarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sino magdepuin nga ano sa ti? Yan ang manusiya, magmataliw. Dumen ako, dumen kam, dumen siluksine, dumen gubernur, dumen presidente, dumen Arab, dumen ine, sumegwa binisarahin to, dumen bangsa, sumegwa binisarahin to, yan ang magmataliw si Allah subhanahu wa ta'ala. Matalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po, yan pangaratan niya. Tajri min tahtil al-anhar, khalidina fiha. Kakal na gana sa usanahan ka na, yan nagbumpat. Arta, nagbumpat, napigigyan na usa ang mansiyado ka na sa usa ang banana lahat niya. Nasumao bang doon nga, kung ito sa doon nga, lumaten kung galo, 10 pangkat, 20 pangkat, atawas na 2 pangkat, sabi yan, inanibulawan na lang, isinasabi, iyo bang nagkumati, dahil ng bulak ko kayo. Inedo na mesin dua, inedo na amel lubi. Arta anu andano ke mo ini sana magbulan sumago abang ilin khalidina fiha la ilaha illa marta niyan la ilaha illa kebunan niyan dalam mat niyan kakal gani ko makasari pelugan ko pinaluwas balik Allah subhanahu wa ta'ala. Ampat dalam mat niyan duk alat man sabgana ta pangurong sedih asal sikaw yan sedih si ase dembang na pinter buhay sa betin magay surga. Sedih siya kiuhin kayo manjari magtampo kayo manjari magbono kayo manjari mag-isaw-sinaw sa niya. Kini lahat ni pinangurong pinasuko Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, hamatali, pesuno, amban bulak miyan atau amban lahat miyan, lain dalam lahat miyan dalam surga. Pesuno upindama, wazwajum mutahhara. Pesuno amban lahat hetinan kene dan bubu Allah subhanahu wa ta'ala makas tigde tibung saing ke bustan yang perwata ye ene na manusia betelewin kalian ubus pinesuno pewene ene asal pinahangkan di tibisara ga ne pin Allah subhanahu wa ta'ala ga ni agwana ni tibisara mian wallahu innahu husnul ma'ab imhabi ila ibang nagitemo la tuju hadan Allah subhanahu wa ta'ala pekubus amban lahat mian Lenemen pe nagsaluy-saluy buhay, may buhay ng mandiawa na pilihan mo. Haptan niya manduk paglatan. Ubus hati. Niya lai may kaandahan. Dumen anda. Wazwaj. Dumen mga sapin dembuwa anda. Kaji nabi laji jala. Bukan tangut. Kung kita bingangot sa kanya. Sinagawa wazwaj may kaandahan. Kaya kitauhan bang piyek kanan lai. Dembuwa. Asal indama basak nafsudan tu magdende na so may penges nito si waktu dun na haram yang dia bakasani na yan pagaganti Allah subhanahu wa ta'ala yung kaandahan yan ang manusia nagbatilaw sa Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa lugar
duman na buwa din. Pagkay kita may ilalay ng tabiatin. Gay kaya hulang bak ng buwa ko. Kunin kasi hindi may. Mga si dapat sa supin ekin naman. Sa'yo. Nasubi kaya este mo na mula ako na kukuha tulay. Kung ito may isang pungi mo, pag-urungin ka na, sino pag-urong na. Pagkaya nga sa mga mama sa magdilak-dilat sa mga, pag-isip ko na. Sige, kaya ka na dapat. Maghuwa, magmatalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakad na, pagtik ka lang sa Allah, kaya mata na kamsus na pare. Dari kamsus waswajong mutahara, tiya na may kandahanin, anda na may kandahan, duman ng buwa. Ubus, duman anda ini, andang na sa magkasitinin sinutsi, dinak nagsutsi wa Allah subhanahu wa ta'ala matrindan. Sutsi ang manini. May kandang natuhin, pisan mo sa inggap ng dene, Pajinubin. Tapi amian bang demokrasi sa sungi doon tayo. Atau gawan mangi atau gawan simulik atau ano sa amin banggero magpergo banggero may kularete banggero makami sa amin. Kita Omar, kita so mo sa tuan daw registro. Saya buwan sa amin. Akin sinuknan, pero hindi bawan da ko sa buwan day. Chumewa ini. Wazwajum mutahhara sutsi. Listen na siya na magrandahan. Diban ng buwa. Kani yan. Diban pa niyan, nag-ano sa scout, may mene, nakikulay. Tanggal na, inosalo na ito, ano sabi? Waswasong mutahara. Waswasong mutahara. Waridwanong min Allah, wallahu basirun bil ibad. Si Ketello, inin hinatusan na. Anta pigong edo, Tuhan tebara por alamin, nagnita na sila. Waridwanu min Allah, nagrila ala sika Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalasahan na ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan na niya, bunci, yan ikaw kinisara ko Allah subhanahu wa ta'ala. Salam-alam. Ina sa amin, pagurong na sika, or approve naman Allah subhanahu wa ta'ala. Nagrila na sika. Pagritaan na ikaw na magdulbaya, artaano, addano, kinakemon nila, idin lahat yan. Gena ikaw magkasali, kaluwas, ang lahat niyan, ganyan magkasari, tahal ang pantao, ganyan lahat niyan, tepengurong mo lahat, tepengakanta. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sikao sinuktuk, elum nuto sa iladun nga, inahinang no pangapray no ene ng buwa, katalo nuto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katalo nuto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, oras na diubos ne, manusyain to, balik te, yun yung sinagayon to, muslim, kung bisrahin, manusyain to. Kamante ni kuwit. Dari sa kemon. Kaya niya si manusia kuwi tulus si kitili. Antag-antag ni bang ni rayahan gini kay penanggihan kasi ni. Bang ni hap bentuk ni hap kay lumanan gini kay penanggihan. Gaan na asiye. Ubus dayahan pe. Ubus te pipe si kay pegnekurain peggedo ne Berlin pegnekurain bangga no pahit gang na. Itinis iya kemon, hindi napsunin. Kasi, wal khayl musabka bi'ala sa iya pero. Urus, pagkialay ni siya nakurain, magtamba-tamba na pangurap silid. So, yun na Duterte, tiyo sigite, adakala, ilimut din na bisanihan, man na bang sine. Kung may umul ng buwa, hetinan corruption na. Pero wala na kabayaan na, ine, makanda na, sampai kita muslimin ampat inaprobanin sa raid. Na sumegua, magpelime, magpeenen, magpepito, pina-insecret, bigyan pinabalahan. Bang sindo. Pita na milyon, pagurungan na bang sindo, ngurong pa 2 milyon, mas nabakaan lahat dyan. Pagkikiruhulan na tilistabihan yan si Yakan, kiruhulan na si Aso, kiruhulan na si Sama, kiruhulan na si Sambuang Genya, kiruhulan na si Bisaya, kiruhulan si ano, sampai ang pumasela naman ako, pinihan. Mag-taxi, mag-deplano sa PC Spain atau PC Amerika atau PC Hansa. Pag-iinit. Tiyan, penaway arta yun. Penaway arta, wala sabi karulan. Nainin. Tabot siya lau kiamat. Ini. Tabot siya lau kiamat. Ini manusia. Gak lamut tu si Mistara. Mistara lay. Sa hap na kita kanan pinde. Surga, nuk andaan, nuk kepunan. Suway bang. Iya ka magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala, buno bang iya sa lugi-lugi na sa miskin na manusia. Sumewa, bang upapay sabihan siya nabil magmatalaw, kung may ali magmatalaw sa amihan,
Sumegwa niya sawain na sali isiye. Sali darajat peg meteleuren sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumepeg biddaan na si peg dunya dayahan niya tulong buhay miskin syabang peg ibadat katalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala sali. Sali isiya lang peg iseksunga. Niya iyan pangurong ba Allah subhanahu wa ta'ala siya. Kaya pangurong iyan rin buhay may miskin na si arda niya. Ubus peg biddaan din tawad sa law kamat. Peg bidda to si dunya. Demikian sa law kamat peg bidda misal. Pagbidanan si dunya dan buhayin dayahan. So sali si pag-ibadat. Kaya naman siya. Sali si pag-ibadat. Look, dan buhayin to, rangkohan, so sali si pag-ibadat. Dan buhayin to, bentuk dan so sali si pag-ibadat. Ubus tabot siya lagamat, demikian siya magpagsali. Ini magpagsali. And then, dahil lumag-esek, lahat, meniya, may buhamian, yan may miskinin, narutegil paglagatan din. Narutegil, mungkin ini sepinasek, emian bagi tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Wengkep kalagatan din, helewin, 10 oras. Kusikit, 10 oras. Helewin, ang balisagan, ng 10 oras. Nayin, paglagatan din, tenga elo. Pinarihelo, Allah subhanahu wa ta'ala ngasek kahapan. So, ang tabisarato, suwata nagatabot, yan manusia, may miskin metu hingga na arta, suway, tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Suway, sabab kemiskin sabab kemiskin na to, pinarihelo Allah subhanahu wa ta'ala nga sakidek hapan tengah elew ampan. Ini manusia magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala to si dunya, dadayahan dayahan duk miskin, talisali, kitelew rin to si Allah subhanahu wa ta'ala, so pagbidaanin, si daya duk si kemiskin, na dehelo, miskin yung pinasek, tawot si Allah kamat, bang namati sa lisali, dahil pinasek Allah subhanahu wa ta'ala tengah elew yene manusia miskinin amban yene manusia marayahan begbitalaw yene manusia tengah elew atake pita na oras do us puingit tegelan ene kaji nabil puingit tegelan ene na oras ang tawad sa elew kiamat elew enuin dan Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Nakuingin Abu Manat 500 tahun na matustaw. Erbenne, delewin, si elaw kiamat, delew kiamatin si elaw dunya, kaalpi sanatin mimma tauduna. Elaw kiamatin si elaw dunya, delewin, elaw ini akhiratin si elaw dunya, kaalpi sana ko pinid dengan butahon si elaw dunya. Walhasil piye, Abu Manat piye, 500 tahun. 500 tahun si tahun akhirat dehelu masik al miskinin ampanene amarehani weh pagi lae mo nabil pagi ekar ta na tu tiniw raw bekas kasakatan mo kay ene bisan pintemen kongker atau may korap sa umat si digong ngano tapi na bakas anta yung tungurong mo anta tungurong anta amar do Eka, ano sabi yan? Haza wallahu alam, sa manabalik, sumpatan tiri, tiap itu si delen na maha manabalik sarilen, Quran nagabubos, haza wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.